and a woman, when they get married, they become what? One flesh. Jala ya ka mo go ntseng jalo re bona re monna le mosadi ba kopana ba nyalana ba nna seo se le sengwe hela. So even us, we are supposed to be one with Christ. Hela ya ka mo go ntseng jalo re tshwanetse le rona re nne bangwe hela le Keresete. So let us see how we become one in marriage. Jaanong a re boneng ka mo re nnang bangwe hela mo lenyalong. We are going to go to First Peter chapter 3. Go 1 Peter chapter 3. Verse 8 says, finally, Re be re me yaanong all of you be of one mind, a re nneng batho ba akanyang ba mogopolo le mongwe hela. compassion for one another, Re ratana. love as brothers, Re ratana ka bakauleng. be tender-hearted, be courteous. Le gore re nne le boitsholo jo bo siameng. So, in a marriage setup or in a Christian home, Jaanong mo legaeng la Keresete, the mindset has to be one. The mindset has to be one. mogopolo o tshwanetse re nne mongwe hela. Goals has to be one. Tse re batang go di dira le tsone hela re tshwanetse re nne dio tse di tshwanang. The vision has to be one. Le yone ponelopele tshwanetse re nne nngwe hela. So that is why Christ is forbidding us to have marriage relations outside the body of faith. Mme ke sone se ka mo Keresete a se itsang gore re se ka ra nna le ditomagano tsa manyalo ka ko ntle ga tumelo. Because it will now destroy the object lesson which Christ paints. Jaanong e tabe go mo ta go thakathakanya se thuto ya Keresete e leng sone. So, as we continue talking about this, Jaaka ta re tswela ntse re bua ka selo se. verse 1 of the chapter that you are reading, Verse 1 yone ya re. wives likewise be submissive to your own husbands. Ya re bomme kana basadi ba tshwanetse gore ba inneele mo banneng ba bone. That even some do not obey the word. Mme le go na le bangwe ba e leng gore ga ba obamele lefoko le. They without a word may be won by the conduct of their wife. They without a word may be won by the conduct of their wife. So it simply means if there is a husband who does not carry himself in a way that the Lord wants, Mo gore hala gore go na le ka tsela ngwe go na le monna yo e leng gore o dira dilo ka ga Keresete a sa bateng ka teng. but when the wife conduct herself in a manner which Christ wants, Mme mosadi ena a itsa ka maitsholo a e leng gore a ratiwa ke morena. then the husband, there's a possibility of him turning back to the ways of God. Jaana mme go ka mo go ntseng jalo gongwe monna go na le kgonagalo ya gore o ka tsamaya le ena a toga a tsamaya mo tseleng ya modimo. So now, remember Christ was submissive to the Father. Le gakola Keresete o ineetse mo go rara. The son cannot do anything on his own A re morwa ga ke a dira sepe a le esi. unless what he sees the Father does. Ha e se hela a bona se rara a se dirang. So even in this Christian home or in marriage, Hela jalo le mo lenyalong la Keresete. no one is an individual entity Ga gona ope o ka ikemelang ka bonosi. as much as the institution is concerned. Hela ga ka tsa manyalo di ntse. There is a working together that has to be taking place. Go tshwanetse gore go nne le go tsamaya mo go diragalang. No one does anything on his own accord. Ga gona ope o ka dirang sengwe le sengwe ka bo ena a le nosi. So this is the principle which Christ has painted for the church and for the marriage and the Christian home. Jaana se ke sone se Keresete ke one molao Keresete a lekang go re bontsha mo kerekeng le mo lenyalong. Jaana ga le sa tsamaya le melao e, we are going to have the problems that you are having today. ra go nna le mathata a re nang nao gompieno. They are going to continue to escalate Di a gona di tswelela di golela pele. up until we learn to be obedient to the principles which God has painted. Go ithelela re ithuta go itse go obamela se Keresete a kileng a se re ba ga pele. Then lastly, we read verse 3 of 1 Peter 3. Re ta tsana go 1 Peter verse 3 ya bohelo. It says, do not let your adornment be merely outward, Gape o ska letelela gore go kgaba gago e be le hela ga ka konte. arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel. O baakanya moriri o bo tsenya le o apara le diaparo tse dinte. Rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit.
jaanong ya go nne mo teng ga pelo e e siameng le moo o o siameng which is very precious in the sight of God. tseo ke tsone tse e leng gore tseo ke tsone tse modimo wa di tsayang thata le tsa botlhokwa For in this manner, in former times, the holy women who trusted in God ka re mo go ntseng jalo ka mosadi o na ikanya mo modimong also adorned themselves, ne ba ikgabisa be submissive to their own ne ba husbands. ineela mo banneng ba bone It says, as Sarah obeyed Abraham, hela ka Sara na obamela Abraham who calling him Lord, a mmitsa rara whose daughters you are if you do good, are not afraid with any terror. It says, whose daughters you are yo e leng gore bana ba gagwe if you do good, ga le dira se se siameng and are not afraid with any terror. lo le sa tseno ke letshogo lepe So, this is the picture which God paints to us as a church and as individuals in relation to the Christian home se ke and sone se marriage. modimo a se bayang gape le ga rona In relation to the Christian home and marriage. mo manyalong a sekeresete le legae la sekeresete He's saying the things that a woman does on her body, a re yo tse mosadi a di dirang mo mmeleng wa gagwe kana ka mmele wa gagwe decorating herself and the like, a ikgabisa jalo should be seen in character. se tshwanetse gore se bone ka motho a itsholang ka teng A gentle and quiet spirit, e le motho yo e leng gore o mo o iketileng and quite spirited. Quite spirited. tshwana hela go na Yeah. le So basically, because of time, we'll be having time to expand on this, but because of time, we can't go any further. jaanong ka re ga rena nako ga re ke ra tswelela thata ka kganyi But the last verse I'd like to touch on is verse 7. jaanong me verse e ke batlang go le tlogela kane ke yone verse 7 It says, husband likewise dwell with them with understanding. Husband likewise dwell with them, which means the woman. Dwell with them. Husband likewise dwell with them mme ka mo go ntseng jalo banna a ba tshele le bone with understanding, ka go itse giving honor to the wife ka go tota mosadi as to the weaker vessel, jaaka motho yo e leng gore ke yo mothogo and as being as together of grace of life, as being as together jaaka batho ba e leng gore e tabe le ba ja boswa bothe of the grace of life, ba botshelo that your prayers may not be hindered. gore dithapelo tsa lona di se ka tsa kgoreletsega So what it's simply saying is, se se buang hela se ka bokhutshwane ke gore Christ treats us as weaker vessels. keresete o re leba ya ka dilwana tse di mothogo He knows our weaknesses. o itse makoa a He rona sympathizes with our weakness. o tusiwa bothoko ke makoa a rona So likewise, even in marriage and Christian home, hela ka yalo go ntse mo lenyalong la sekeresete the husband should treat the wife in the same manner as Christ is treating the church. monna o tshwanetse gore a tshegetse mosadi wa gagwe hela jalo jaaka keresete a tshegeditse kereke ya gagwe So may God bless us a modimo re segogatse as we contemplate these things ga ka ntse re akanya ka dilo tse di ntseng jaana and to abide by the principle which God has set for us. ro re tshela ka mo melaong e modimo a re beileng ga pele Amen. amen Good morning again this morning, church. We would like to thank our brothers for the message that they've given us this morning. At this particular time, we, as communicated in the WhatsApp group, this is the time for us to welcome the South Botswana Conference leadership as they shall be introducing our pastor this morning. I would just want to invite Ramahapa to come forward as we do the process. Ke lekanya ke re ga se ko godimo thata sose ke mo khutshwane thata no
Dumelang Phuthego. Good morning, church. Dumelang ga Phuthego. Amen. 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 Ke a leboga mogolwane go kamogela ka kwano. Amen. Ke rumilwe. I have been sent. Ke rumilwe ke ta ka thomo khutshwanyane tota. The message that I have for you is very, very short. E mokhutshwane ke ta bo re heditse mo nakonyaneng e seng ya sepe. We will have finished in no time. Thomo a meki. This is the message I have for you. Mme pele ga ke tsena go thomong ya me ta ke le re yana kere. Before I get to what I'm sent here to do, let me say this to you now. Le ta gakologela gore ne le ntse le na le moruti o ka metseng Phuthego yone ya lona a bidwa go twe moruti ke Moabi. You remember that you had a pastor before, the pastor that we introduced by the name of Brian Kemoabe. Irile hela January wela ka ponyo ya leitho a bo go setse go tloga rena moruti ka kwana. And immediately by the end of January, we are told that we no longer have a pastor this side. O neetswe thomo e nngwe e sile. She has been given a new assignment. Ke tsaya gore eo le ka tswa le itse ka yone. That one I believe that you all know about. Yang le ntse kgwedi e le sena moruti. For the month of February, we've not been having a pastor. Mme Phuthego ga ya le ene e sa le lebala. Ke batla gore constituency. That the church had not forgotten about you. Ke gone mo irileng ka di 20 tsa ga February. That is why on the 20th of February, Abo ba ba re gogang mo dingwageng tse tharo tse ba re nya mme a re gakologele Motswedi. those who are currently leading us in this 3-year period remembered Motswedi. Mme kana moruti o nna ntse le wa lona ga a yo gone ha gompie go tsatsi leno. Pastor Kemoabe is not here today. Ne re eleditse gore a ba le teng ya ka re rola thomo e ke neetsweng. It was what we wanted that you could have been here as we were delivering this message. Mme ka ditiro tsa Phuthego di le dintsi la itse ora ke re o thomo ya gagwe e mo isa kwa le kwa ga yo ha o ko maps o ba dira dithutuntsho tsa bašwa. As you know, the new assignment that is being given in the youth ministry today is the youth leadership training. Mme re batla gore re mo leboge ka bosiong ja gagwe. We want to thank him in his absence Ka gore o na ntsa tlhokometse Phuthego yone. because he was the one who has been leading this church. Re mo leboga go menagane le ba lelapa la gagwe. We just want to thank him and his family. Mme re bo re le leboga le lona le Phuthego. And we also want to thank the Church of Motswedi Gore ne le ntse le bereka le ene. for you were working well with him. Re tshwere rothe mo tirong e re neetsweng. Both of you, him and you were working together in harmony. Ta ke tsene go thomong e ke Let me now rumilwe. get into the message that I have for you. Go tlile ke le leretse moruti yo mošwa yo ta bonga le eteletse pele. I have been sent to introduce the new pastor who will be leading you. La re Phuthego ka so seo. Amen. Amen. Moruti o mošwa yo o natse a re ramonelwa ka di 20 tsa ga February o bidwa go moruti Seboka. Amen. Pastor Seboka will be the new pastor for Motswedi Church. What does the church say? Amen. Moruti ke kopa gore ga a nosi. He is not alone. Ke moruti Seboka o ka le ka tsamela ka kwano moruti wa me. Moruti Seboka o na le mma moruti. Pastor Seboka is with the wife this morning. Ladies first. O na le mma moruti ga ba nosi. They are not alone also. Ba na le makgarejwana gone ha ba tile ka le mabedi. They have 2 girls who are with them this morning. Yo mongwe ga a yo gone ha. The other one is not here. Tota ke itse ba le babedi ke bona bana le yo mongwe go ra gore ke mmataga wa bone. Ke itse ba le babedi. The ones I know are 2. Mme both yo mongwe ga a yo ha yo motona o ko sekweleng go kgakala ko Francistown. Okay, the other one is
schooling in Francistown currently. le ene ke kgarejana e goletse ha hodimo yana. And she's also quite a grown up a bit. Nte ke neele moruti sebaka gore a dumedise Phuthego ya tabang a eteletse I'll pele. give this time to the pastor to greet the church that he'll be leading. Moruti. Amen. Good morning, church, and happy Sabbath to you all. Amen. Amen, Muru. Thank you so much, Mogolwane Magapa, for the introduction. We want to thank Elder Mahapa go bo a ne a lunkisisi. And thank you so much, dear Motswedi Church, for welcoming us into your church. Re batla go leboga Phuthego ya Motswedi gore e be re amogetse mo phuthegong ya yone. It is an honor for my wife and I to come and serve in Motswedi Church. Tota re mototo gore e be e le gore nna le mohumagadi wa me gore be re ta go direla mo phuthegong ya Motswedi. We are looking forward to come and serve you here. Re lebeletse pele go ta go direla mo phuthegong ye. And also, let me hasten to mention that we want to appreciate the work that has been done by Pastor Brian Kimoabe in this church and in this community. Ke ba ke rialo ke re ke batla go lemoga tiro e nte e leng gore e dirilwe ke moruti Brian Kimoabe mo phuthegong ya Motswedi. You know, as a pastor, I cannot speak and don't give you a Bible reference. Ke le moruti tota ga nka ke ka baka le tlogela ke sa le tlogele ka lehoko. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 and 20. Yone kgalo ya Batesalonika 1 okay. 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 and 20. Batesalonika 1 kgalo ya bobedi temana a lesome le borobongwe le masome a mabedi. These two verses are the ones that motivate us as pastors to go anywhere we are sent. Ke ditemana tse di re rotloetsang re le baruti gore re ye gongwe le gongwe ko e leng gore re rumiwa teng. It says, for what is our hope E be e bua gore tota tshologelo ya rona ke eng? or joy or crown of rejoicing? Kana boitumelo kana se re itumelang mo go sone. Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming? A mme ga se lona mo ponong ya ga Kriste Jesu mo go teng ga gagwe. For you are our glory and joy. Ka gore le kgalelo ya rona le boitumelo ja rona. You know, dear friends, I could speak and speak and speak. Nka bua ka ba ka bua. There is no greater honor than for someone to be a minister of the gospel in the Adventist Ga church. gona toto epe e motho a ka nna le yone kwa ntle ga go nna moeteledipele kana morongwa mo kerekeng ya Because Sabbath. after serving you here in this world and then we see you in heaven, Ka gore ha re sena re le direla mo lehatsheng le be re le bona ko le godimo. that is the greatest joy that any human being can ever have. Ke boitumela jo e leng gore bo molemo jo e leng gore ga gona po ka nna le jone. Amen. 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 Ra leboga moruti. Re lebogela go amogela thumo eo. We thank you, Pastor, for accepting the call. O buile sentle o re ke bodiredi, service. Yes, he said it well to say it is a service. Re go leboga thata re dumela gore re ta nna le maungo mo dingwageng tse tse o tabong o tlhokometse Phuthego We e ka kwana. thank you, and we believe that there will be fruits of your labor that you will see in the years to come. Moruti ke yo mogolwane re kopa gore le mo re amogelele le re mo re amogelele. Amen. Let me take this time, Pastor, to welcome you on behalf of Motswedi Church. Ta ke tse nako e go go amogela moruti mo boemong ja Phuthego ya Motswedi. As the elder have been saying, we have been looking. In fact, when he phoned me during the week, I was saying to him, we have been waiting. Tota re ntse re letile e rile ela mogolwana a mfounela gare ga beke a sa isa a boisepe a ba re ne moruti wa rona la re o kae. Hey, and he's telling the truth. Those are the exact words that I told him. I was saying to him, where is our pastor? But we thank God that as we sit here today, we have been introduced as a new pastor, and we are looking forward to working with you
Ra and leboga. supporting you as you lead us. Ra leboga yaka o setse o begile o le moruti wa rena yo mošwa. Re lebeletse ko pele gore re tlo bereka le wena re go etletsa. Amen. May the Lord, our Lord and Savior Jesus Christ, lead us together as you lead us in this ministry. A morena wa rena yo re bolokileng a re etelle pele yaka o re eteletse pele mo bodireding. And I believe that I speak on behalf of the church when I say that we will not make the work of the pastor difficult. Ke dumela gore ke in this bua mo church. boemong ja phuthego ha ke re ga re ka ke ra dira tiro ya moruti gore e nne bokete. And we will do everything possible to cooperate so that the work may be smooth. Tota re tla dira sengwe le sengwe se re ka se kgonang gore re dirisane gore tiro e teng e nne relehela e relele. Those are the only ways that I want to speak. May the Lord lead us in this Ke way. one mahoko a re neng re batla go a bua a ntseng jalo a modimo a re segoatse. Amen. Mme mo nakong ya gompieko re tabo re tsena mo thapelong ya ke bua ke reng dedication ke eng ka Setswana? Tshwaelo, thank you. Ya tshwaelo. Ya tshwaelo. Mogolwane. Yeah. Thapelo ya tshwaelo. Ke ka neela mogolwane gore a re etelle pele mo go yone. Okay. Are oben dithogo jaaka re rapela. Rara wa rona wa godimo re bitsa leina la go mo nakong ya gompieno kgosi ya dikgosi. Wena morata re tshela yo molemo. Re lebogela nako e molemo o re e neetseng morena. Go bo re neetse mothanka wa gago morena. Yo mo thophileng gore nne ene o ta etelang pele phuthego e kgosi ya dikgosi. Ke re morena re mo neela mo lebogong la go mo nako ya gompieno gore morena o mo tshele mo boitshepo yo ena a tla mo kaelang gore a bone o mo he bothale ja go itse gore morena o ka etela phuthego e ka tsela e ntseng jang morena. Ra re raetse mo thotholetse bothale jo e leng gore le rona re le ba phuthegi re kgone gore re nne bonolo gore re etelele pele ke ene kgosi ya dikgosi. Ra go leboga morena wa barena. Ra itse gore morena o sala o re arabile pele ga re rapela kgosi ya dikgosi. Ke tumelo ya rona gore morena go tswa gane go a pele morena tiro ya go eta nna bonolo le rona re tla tswela re ntse re itetela go etelwa pele ke ene. Tse tsotlhe kgosi ya dikgosi re di rapela ka leina le le maatla la kgosi Jesu moloko wa rona. Amen. Amen. Ne ke lebetse sengwe se se botlhokwa phuthego ke kopa maitshwarelo. Moruti wa rona ga se moruti wa Motswedi a le nosi. I wanted to just correct something. Our pastor is not just the pastor for Motswedi Church. Ke moruti wa Motswedi, Broadhurst le Gaborone West. He is the pastor for Motswedi Church, Broadhurst Church, as well as GWS Church Le bana ba tsone. and their companies. Tota ke moruti wa phuthego yotlhe ya Sabata mme tota responsibility ya go ke mo go tse tharo tse tota. He is the pastor for the Seventh-day Adventist Church in Botswana, but specifically overseeing those 3 churches that we just mentioned. Ra leboga. Amen. Amen. Ra leboga mogolwane Magapa. Jaaka re ta bo re a ditlaseng ke tla kopa Elder Tafa gore a re rapelele jaaka re ta bo re phatala ra ditlaseng.